Ćao, dobar dan, dobrodošli na kanal Koncept Transego Persona, dobrodošli u još jedan video. Danas ćemo reći nešto o temi o kojoj su napisane mnoge studije, o kojoj je rečeno mnogo toga, ali nažalost tema je i dalje aktualna zbog toga što mnogo ljudi i dalje se nalazi u lavirintu iz kojeg ne može da izađe. Danas ću reći nešto o temi iz perspektive koncepta koji je poznat po svojoj jednostavnosti i učinkovitosti. Dakle, postavit ćemo stvari na sledeći način. Ako pripadate grupi ljudi koja zaista razmatra ideju da ostavi pušenje, treba da obratite pažnju na 3 stvari. Nazvaćemo ih 3 stvarno. Prvo ću ih pobrojati, a onda ću reći o svakoj ponaosob ono što treba da vam kažem. Dakle, prvo stvarno jeste da li vi stvarno želite da ostavite pušenje. Drugo stvarno je koliko je stvarno kriza i proces odvikavanja strašan i koliko je to podnošljivo ili nepodnošljivo, koliko se to može ili ne može. I treće i najvažnije stvarno jeste šta vi stvarno gubite i šta vi stvarno dobijate. Dakle, idemo od početka. I pre nego što počnem da objašnjavam, da ne bi slučajno bilo nekog vađenja iz koncepta i da ne bi posle bilo rekla je Stela da ne treba svi da ostavimo pušenje, ne. Moj definitivni stav je da ako nikad niste pušili, nikad nemojte da počnete. Ako ste pušač, učinite sve da postanete nepušač. Dakle, to je moj definitivni stav, da ne bude slučajno posle neke zablune. Međutim, postoji sledeća stvar, a to je koji je razlog i koji je vaš poriv i vaš razlog da razmatrate ostavljanje pušenja. Ako ste u kategoriji ljudi koja puši aktivno, a zna da to nije dobro za zdravlje, da bi bilo dobro da ostavi, da eto to nije zdravo pa i puno košta i možda bih mogao da razmislim o tome da ostavim pušenje, batalite. Nemojte se time baviti, ne zato što treba da nastavite da pušite, nego zbog toga što vaše vreme još uvek nije došlo. Zato što ako iz ove pozicije krenete da razmatrate i počnete da se bavite ostavkom pušenja, samo ćete izgubiti vreme, samo ćete se džabe nervirati i ništa nećete uraditi, dakle zaboravite. Međutim, ako ste pušač i ako imate bilo koji oblik griže savesti što pušite ili straha što pušite, onda ste u odličnoj grupi da postanete nepušač. Zbog čega? Zbog toga što koncept kaže da sva osjećanja koja imamo potiču od našeg višeg ja kao navođenje. Dakle, ako imate bilo kakvu grižu savesti ili strah što pušite, dakle što narušavate svoje zdravlje, da će vam se nešto desiti i tako dalje, onda je to zapravo poruka višeg ja kao upozorenje da zaista treba da prestanete da pušite. Zašto to kažem? Zato što svi znamo da postoje ljudi koji su ceo život pušili po 2 pakle dnevno i doživeli su 100 i nikad im se ništa nije desilo. S druge strane, postoje ljudi koji nikad pio, nikad pušio pa je umro najstrašnijim mukama od ne znam nijakakvih boleština. Dakle, to su sve priče koje postoje i koji imaju svoje medicinsko objašnjenje, a to je da nismo svi iste konstrukcije, nismo svi iste genetike, dakle da raznorazni otrovi, droge nekom škode više, nekom škode manje. Međutim, ako spadate u ljude koji imaju osjećaj griže savesti što sebi nanose zlo i što sebi narušavaju zdravlje ili bilo koji oblik straha, onda zaista to poslušajte i nemojte da se na to oglušujete zbog toga što je to direktna poruka vašeg višeg ja. I ako pripadate toj grupi ljudi, onda se verovatno nalazite na jednom đavoljem roller coasteru, a to svi koji smo prošli tu golgotu znamo dobro o čemu se radi. Dakle, kad pušite imate neki osjećaj da vas grize savest, da ne treba to da radite, pa zašto? Pa onda idu one priče. Pera, Žika, Đura su pušili pa im se nije ništa desilo i to je taj moment gde sebe pokušavate da smirite kao ajde nema veze. Ili onaj moment kad
na kraju dana, dakle gasite posljednju cigaretu s gađenjem kao puf, a popušili ste 2 pakla, ali kao sad ova posljednja vam je kao fuj, kao neću, pa onda ide sutra ću da smanjim, kao danas sam se prepušio, sutra ću manje da pušim i tako dalje. To su sve znaci i signali da zaista treba da prestanete da pušite i ovakvim ubeđivanjem i raspravama sa samim sobom nećete ništa uraditi. Dakle, nikad nećete prestati, nećete smanjiti. Ako smanjite na par dana, 4., 5. dana ćete nadoknaditi, pušit ćete više i nastavit ćete da se vozite na đavoljem roller coasteru. Dakle, mislim da treba da razmislite o tome i nemojte omalovažavati i nemojte utišavati svoj unutrašnji glas zbog toga što više radi u vašu korist. To je prvo stvarno. Drugo stvarno je koliko je zapravo odvikavanje od pušenja teško i strašno i koliko se to može ili ne može. Ja ne mogu da verujem koliko ljudi od toga prave famu i prave nešto što je nemoguće i što je strašno. Slušala sam ljude koji čak nikotinsku zavisnost porede sa heroinskom zavisnošću i džabe plaše narod. I džabe prave toliku famu oko prestanka pušenja, to je potpuna neistina. Zašto? Zato što je dokazano da se nikotinska kriza pojavljuje u naredna 72 sata od prestanka pušenja i da je oslobađanje tela od nikotina i da je nikotinska kriza se ispoljava kao osjećaj anksioznosti u manjoj ili većoj meri, kao nedefinisan osjećaj gladi i kao uznemirenost. Može da se pojavi glavobolja, može da se pojavi nesanica, može da se pojavi nervoza, pa šta? Dakle, setite se koliko ste puta bili bolesni od nekog gripa ili nekog stomačnog virusa. Vi ste povraćali, vi ste ležali u krevetu, vi niste mogli da se pomerite i to vam je bilo u redu, čekali ste da prođe. A ovaj proces odvikavanja, dakle ova vrsta krize i apstinencije vam deluje kao neverovatno ne možete. Naravno da možete. Nemojte biti razmaženi i nemojte tražiti razloge da ne ostavite pušenje. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, ono što je vrlo interesantno u odnosu na druge narkotike jeste sledeća stvar. Vi se kod pušenja vi ne unosite supstancu koja vama nešto radi, koja vama menja svest, odnosno koja vas dovodi u izmenjeno stanje svesti kao što je na primjer kokain, heroin, LSD ili tako nešto. Stvar sa nikotinom je toliko, ne bih rekla glupa, nije glupa, nego je fantastično napravljena zabluda. Dakle, svi znamo da nikotin iritira naše receptore i da mi zapravo pomoću nikotina lučimo svoj dopamin, serotonin, endorfin, oksitocin, noradrenalin i zbog toga se osjećamo dobro. Dakle, mi se osjećamo dobro ne zbog supstance koju smo uneli, nego se osjećamo dobro na svojim rođenim supstancama, dakle na svom rođenom dopaminu. I to je ono što pušenje čini jednostavnijim za ostaviti, zato što u slučaju da ste se, ne daj Bože, navukli na neku drugu supstancu, to stanje izmenjene svesti može da postane nešto što vi jako želite, može da postane patologija i tako dalje, ali ljudi, kad pušite, vi lučite ono što svakako možete da lučite. I treće stvarno jeste najiskrenije stvarno koje treba da razmotrite, a to je sledeće. Kad čujete ljude koji vas lažu i kažu jaoj, ostavio sam pušenje i ostavi ti pušenje i sve će ti biti fantastično, kao da nikad nisam pušio, život je savršen, to realno nije istina. U redu, za neke ljude možda jeste, međutim, svi koji smo bili navučeni na pušenje jako dobro znamo koliko je to dobar osjećaj. Zašto? Čista hemija. U momentu kad unosimo nikotin, on se vezuje za naše receptore i mi lučimo 150 do 200%, dakle 1,5 do 2 puta više dopamina nego što ga inače lučimo.
A svi znamo da nas dopamin diže, dakle lučimo serotonin, lučimo dopamin, lučimo endorfin, lučimo oksitocin, što je koktel sreće, odnosno osjećamo se zadovoljnim, lučimo hormon nagrade, osjećamo nagradu, osjećamo prisnost, oksitocin nam daje osjećaj prisnosti i to mi je razlog zašto ljudi, kao ja pušim pa onda se osjećam bolje, kao nisam sam ili kao cigareta mi je društvo. Da, cigareta ti jeste društvo zbog toga što kod je pušiš, lučiš oksitocin koji ti daje osjećaj prisnosti, osjećaj zajedništva. I svako ko će vam reći da je život posle pušenja lep, život posle pušenja jeste lep, nakon prestanka pušenja jeste lep zato što ste zdravi, ali vi zapravo morate da naučite da živite drugačije. Svako od nas se seća tih kad čekaš da zapališ cigaru pa si konačno zapalio cigaru. Makoliko to bilo lažno, ali ono fakat da to jeste prava sreća, zato što, opet kažem, lučili smo hormone koji su nam dali taj osjećaj. Međutim, zbog čega se ovo što sad govorim ne svodi na propagiranje pušenja, dakle ako ste prestali da pušite, podhitno ponovo počnite, ne. Stvar je u tome što je cena za taj dobar osjećaj jako visoka, to vam se ne isplati. Znate, to vam se nikako ne isplati. Dakle, jeste dobro, jeste fenomenalno, međutim, plaćate svojim zdravljem. I to je đavolja rabota, zbog toga što, pogledajte koja je to u stvari zabluda i koja je to, ne zabluda, nego koja je to đavolja rabota i šejtanska spletka. Vi imate koktel dobrih osjećaja koji niste uneli s polja, to su vaši lični hormoni i vaše lične supstance koje su vas napravile da se osjećate tako, ali da biste do njih došli morate debelo da platite svojim zdravljem. Dakle, kad sve saberete i oduzmete, realno vam se ne isplati. Zašto? Treba da uzmete u obzir da ćete posle prestanka pušenja proći period, na primjer, te fizičke zavisnosti koji traje 72 sata do 4-5 dana, koji rekli smo ni ništa strašno i nemojte da vas plaše i nemojte verovati glupostima, nije strašno. Strašan je fizička kriza i fizičko oslobađanje, nije strašno, nego je strašna ta veza koju mi pravimo u glavi zato što nam fali, zato što nam je pao dopamin, zato što se osjećamo bedno, osjećamo se bez ikakve svrhe. Ja se sećam u mom periodu, u mom procesu odvikavanja od pušenja, ali najiskrenije vam kažem, ja sam imala izuzetno jasnu i stvarnu misao zašto živim kad ne pušim, ali bukvalno, to je sve telesna hemija i ne treba da zamerite ni svom organizmu ni svojoj psihi, to je nešto na što je vaš organizam navikao. Dakle, ako ste ga na to navikli, logično je da on sad traži. Međutim, budite dobri prema sebi i realno stavite na papir da li vam se to isplati ili ne. Ako pripadate onoj prvoj grupi koju smo rekli da ima osjećaj griže savesti, rekla sam da vam taj osjećaj griže savesti neće otići zato što naše više ja ne odustaje. Dakle, vi ćete doživotno imati tu vagu. Ovde pušim, sad sam srećan, a naporedno i stalno imam grižu savesti, tako da ako i to saberete i oduzmete, opet vam se ne isplati, opet niste na dobitku. Tako da ove 3 stvari su jako jednostavne i nema potrebe oko prestanka pušenja praviti toliku famu. Dakle, ljudi piju antidepresive, otvorene su klinike, to je sve propaganda gde vas zapravo, kao što su vas ubedili, kao što su nam isprali mozgove pa nas ubedili da je super da pušimo pa smo svi počeli da pušimo, isto tako nas sad ubeđuju da je nemoguće ostaviti pušenje, skoro nemoguće, ili da je jako teško ostaviti pušenje pa vam onda nude klinike, nude vam programe, nude vam to. Potpuno je, ljudi, nepotrebno. Stvar je samo u mindsetu i stvar je da shvatite o čemu se radi, a radi se o tome o čemu sam vam rekla. Znači, ako uzmete ove 3 stvari u obzir i shvatit ćete da nema potrebe da pušite,
Shvatit ćete takođe da možete da ostavite pušenje i da to treba da uradite. Sledeći video koji ću da vam stavim će biti postepeni proces odvikavanja, dakle od onog prvog dana kad prestanete da pušite i kad vaše telo počne da se oslobađa nikotina, što smo rekli nije strašno, ali će biti strašan taj period od mesec dana. To vam je taj dopaminski disbalans u telu, što je sasvim logično. Dakle, telo koje je naviklo da luči jedan put ili dva puta više dopamina na svakih pola sata ili sat na koliko ste palili cigaretu, sad odjednom nema, vi nećete biti na normalnoj razini dopamina, nego ćete biti u minusu, što će vam prouzrokovati depresiju, što će vam prouzrokovati bes, što će vam prouzrokovati niz jako neprijatnih osjećaja, ali ćete vi u svim tim osjećajima imati na umu da radite nešto dobro za sebe i da će to proći. Dakle, sledeći video ću vam staviti redom kako stvari idu u većini slučajeva, pa se nadam da ćete uspeti. Ako niste do sad ozbiljno razmislili o tome, razmislite sad, možda vam sad klikne, pa se, ako Bog da, vidimo u sledećem nepušačkom videu.